The hunt for the red roebuck is something very special. This time we are heading to Poland in the search for a big roebuck. Before the hunt can begin, it's important to check the equipment. On this hunt we are using Viperflex shooting sticks, which allow us to gain a steady aim. In Poland they don't use shooting ranges. A fielder and a cardboard box, and then we are ready to go. In some areas of Poland, a lot of time is spent driving around looking for game. For me it's not something I'm very fond of. I'd rather be stalking by foot or sit in a high seat. But in this area it was very hard to convince the stalkers to leave their cars. But no shot were taken from the cars. After the shot the fever appears. The mind begins to play games. Did I hit where I wanted? Is it dead? Where is it? So many thoughts passes through while walking towards the buck. The long walk searching the grass, wondering where it is, if it's there at all. For me it's so hard to keep calm after the shot. In this case the buck dropped right in its tracks. The buck was lying less than a feet from where it was as I took the shot. The buck was peacefully grazing and never got to know something was wrong. Once again I managed to take a long shot, more than 200 yards, standing with my Viperflex shooting stick. As the stalker takes care of the buck, we will forward to the next hunt. Jeg har lige skudt til den største buk, jeg har set på den her tur. Tror jeg er mega feber lige nu efter at have ligget i 10 minutter og bare kigget på hinanden, hvor han bare stod sikret. Så begyndte han at kigge ind mod skoven i stedet for, og så fik jeg rejst mig op med skudstokken, og i det øjeblik jeg står op, så står han og sikrer på mig igen. Så det bliver et lidt hurtigt skud, og han løber så til højre efter jeg skud, altså fremad mod skoven. Ligner, at han er hårdt ramt. Han løber med hovedet langt nede. Men nu må vi se, hvad den siger. Der er lidt siv og lidt grene og sådan lidt foran. Så om jeg har ramt en af de små kviste, det er ikke til at sige. Men vi må ned og kigge. Vi står nu på den anden side af mosen, hvor jeg skød om bagfra. Og
Da vi kommer ned på skudstedet, der ligger der lunge. Og der var meget. Så det tænkte vi, at det var ikke helt lunge. Så vi fulgte svejsporet, og 30 meter inde, der lå en rigtig fin afskudsbuk. Stærk, stor krop. På vej tilbage. Høj. Rigtig fin og rigtig fin oplevelse. Pyrser ned langs med en mark. Pyrser ned langs med en mark i omkring 200-250 meter, så kravler jeg på tværs af marken ind i kornet. Og da jeg så når hen, hvor jeg faktisk kan se ham, så opdager han også mig. Og i næsten et kvarter, der kigger vi på hinanden, før han vælger at kigge ind mod skoven. Og så får jeg rejst skydestokken op, men i samme sekund som skydestokken står der, så kigger han på mig igen. Så op, og så et hurtigt skud. Desværre fik jeg ikke justeret kameraet ind på ham, da det sad op på riflen, fordi det blev nødt til at gå så stærkt. Men fik ham, det gjorde jeg. Det er 6. buk på 5 outings, og vi er ikke færdige endnu, så der er mange bukke hernede. Vi mangler bare ham, den helt store. Ham har vi simpelthen ikke fundet. Eller det vil sige, at vi har set ham, men det har ikke kunnet lade sig gøre for ham skud. Så vi ser. As we later found out, this was the biggest buck on the trip. A very nice bronze medal. The last evening in the fading light, we are stalking along the edge of some fields. On the far side of the field we can see 2 roe deer walking around. As we get closer we are able to see that it is 2 bucks. Shortly after they begin to fight. This part is recorded with that camera on top of my scope and shows everything as I saw it. This became the end of some great days in Poland. The winner proudly walks away, and by this I will let you enjoy the view and follow what happens next. Co? Mój strzelił drugiego, ale zadowolony, bo kurwa ładny szóstak. Uperlony taki, wiesz, kurwa na 300 metrów. Kamerę się założył.